Domingguning karaniwan na panahon. Yabe talaking panalangin tamoing kapasalamatan daring makatuki. Remio Mercado and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Mrs. Fe Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Arby Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Chito Carewan and family. Marwan and family. Roger Arcevo. Cornelius Ducot. Ben Soto and family. Para king 80th birthday ng Rafael Bungay. Yabe tala naman king panalangin tamoing kapag nasandaring makatuki. Para king malagwang kapaldanan dari Jerry Maningas, Lourdes Chua, Gilbert Banal. Para king kapag nasana namang Ino Soriano, Marie Lascano, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagun family, Juanito Palyasigi. Yulino sana king ligaya banwaring kaladwadari, Rosita Lermen, Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Christopher Carewon, Erlinda Juan, Zenaida Palma, Elsa Sulueta, Chucky Garcia, Ligaya Arcevo, Emilardo Yalung, Onopre Kiambao, Pablo and Adelaida Torres, Rodrigo Romero, Narciso Kiambao, Ramil Kiambao, Alejandro Kiambao, Andrew Kasupanan, Leticia Bungay, Jesus Corazon Palyasigi, Roberto Soriano, Kambering Sablang Maldang Kaladwa, King Purgatorio.
King lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagom ng Espiritu Santo manatili kaya kayungan. At kekon timurin. Isadyata lang yan rin kakatang sarili, king pamangadi, tabiyang pang kaniting banalamisa, kapamilataning pamanyisitamu, karing kakatang kasalanan, at pamanyawat kapatawaran, king mapamakalulong Diyos. Iagastang miyag nanagnan ing kapanisyan, Amin ku, King Diyos, sa mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamanu, ampon pamanyapat, King marok. At King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nitay, panigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilan man Birhen. Karing sablang anghel ampon banal. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. ing Diyos na mayupayang tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king die alanganga. Amen.
Manalangin kamo. O mabiyeming Diyos, tunay kang malapit kay kami karing tulamit pagsalbat. Ipagkalumo kay kami ring mataning kasalpantayanan at ing lugod manakit king misyon na binyemo kay kami king biye, ing tetagan at grasyang ganap kaniti. Pagkaluhan mo kayong sapat apanimanman manakit king pamangailangan ding taong daraying king kaplas ning lubda o king katahimikan daralan kasakitan banayat at mikarela ing pakayap mong lunos at pakalulu at atayid milang papunta keko. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Nga naning Ginoo, dalit kayong masaya para king Israel, impe ka maragul dili karing bansa. Dalit kayo karing kantaning kayarian, linigtas nila ning ginuring memalena, kinabos nila ring sablang mitagan. Iuli ko lang iba't king morting labwat, at tipunan iba't karing sikoti ning yato. Batang lang kayabera, ding bulag at pili, ding mabuktot at ding malapit ng mga anak. Muli lang anting metong amaragol na bansa. Kikyak lang datang ding kong pinili, manalangin la kabang kakulang tatarian. Tayran ko la, karing sibol ning danum, karing patagadalan, ban elam isakab. Uling antikong tatang para king Israel, ating Ephraim, yaing kanakong pangani. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inyang binalik na kami ng Ginoo karin Jerusalem, bala mo maninap kami mo. Sasagakgak kami at daralit kintulan.
kanita ngarang may nga mano ring bansang manakit. Ing depat ning Ginoo karela pinang makapagmulala. Puneping makapagmulala, ing depat na para kay kami, mesaya kaming emunano. Minawa kay sanang pasibayo o Ginoo ang tingda ng mababi ning oran, karing mga langing ilog. Detang may nangis anyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngening pupupula. Detang tatangis kabang daralanda, ing bining itanamda. Magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara, ing karelang pupul. Pangamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Ing balang matas a saserdote, mapipiliyo, ibat karing kalupa ng tao, at mitutulduan niyang sumuyo king Diyos para karelo. Midadawon niyang ayin at sakripisyo para karing kasalanan. Antina ning iya mismo, atin niyang miyayaliwang kainan. Malyari ang nakirame, karing alangbalo, at karing milisya king dalan. Pauli na niya mismo may nayo, kailangan niya namang midawang sakripisyo, emo para karing kasalanan daring tao, nune para mo naman karing sarili ng kasalanan. Ing dangalan ang maging matas a saserdote, na malyaring kwanan ning ninuman, king sarili namong kaburian. Ing Diyos, yaing mamaus kayo, antim mo, ing pangayawas ng aron. Makanyan mo naman, Kristo, na binye king sarili na, ing dangalan maging matas a saserdote. Nune, tinggap na iti king Diyos a sinabi kayo. Ika, ing kanakong anak, king aldo iti meging ipamo ko. Sasabyana naman, king aliwang dake ning kasulatan. Maging saserdote ka kapilan man, agpangking panga saserdote ng Melchizedek, ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos.
Yesu Kristong kekatang talapagligtas, pinawi na ing kamatayan at pigdala na katang biye kapamilatan ning keyang ebanghelyo. Mataraw, hindi pa ba? Ingino manatili ake kayo, At kekon timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. bigaya keko o Ginoo. Iniyang mama ko, Heriko, Jesus, kamberding alagad na ang ponding dakalatao, ing eto nga lalaking bulag, Ibartimeo ay anak ng Timeo, makalukluk yang magpalimuslele na ningdalan. Inyang dindam na King Jesus ning Nazaret lalabas siya, migmulayang kinulisak nga na, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako. Binawal dering dakal at inutos da king manahimik iya. Dapat lalo ng sikaning siwala ng ano, anak ng David, malunos ka kanako. Tinok ng Jesus at sinabi na, ausan niya. Inya inaos ding bulag, magsaya ka nga kayo, talakad ka, uling payaos na ka. Belog sene ning bulag ing kayang balabal, paluksuyang tinalakad at linapit kang Jesus. Kitang lang Jesus kaya, nano yung buri mong daptan ko keka. Nga nang may kibat ning bulag, maestro, buri ko, manakit ko sanang pasibayo. Nga nang Jesus, dale makona ka, uli na ning kasalpantayanan mo, kinayap ko. Kanita mo rin may nakit yo, at tikyane Jesus king dalan. Ing mayap ng balita ni kayakat ng kaligtasan. Kapurian kekaw a Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Mayapayabak po mo. Ibartimeo, inulo na yung Jesus. Lagyo na Bartimeo. Keni mong ebanghelyo ng San Marco, ing meto nga inulo na ning Ginoo, at inyang lagyo. Keraklan, alalangan lagyo. Yamong ating lagyo. Bartimeo. Pigunaman tayo, ing kayang aklis, pagsalbat siya panagulele, malunos ka kanako. Lawen tayo, ing burina, bisa akong manakit. At pakiintindihan tayo, kilob na niting kapalyarian king ebanghelyo, ing burinang sabyan ning kasalpantayanan. Ito pong metong kong asahan, may git 7 banwa siguro. Gusto nga ting kong pagawang karpintero ya, bakod ya, gate ya, suluya, paskinano, yang payaos ko. Mapila na yaldo milabas, megbiktiya. Kita ko nang milyari, makapagsalita yung kapatid na, uling may biglaya. Anya nga balitan ko, mi patulala ko. Uling masakit yung milyari, mo balo, makabigla. Ka makapaniwala,
Dakal makanyan akapalyaryan na yung minsan ing reaksyon tamo manahimik, mga pambulala, mga bigla, alangayin tinjan. Minsan mabayat ing daralanan na kasakitan, ka makapagsalita, biglayang may wala, naman masakit, masaleseyapanan din. O kaya maluwat ding magkasakit ot makanyan. O kaya may bagsak yan negosyo. Tulala, dakal na ako po ikit tulala keng dalan. Dati lang ating kapanintunan o masalese biye, mapapatalo keng kasakitan. Nang minsan mirasket ang puntong alanong panamdaman, alanong pag-asang akakit. Anyapin, ita ing makapipi, ita ing makabulag, ita ing alana kang akakit pahintungulan. Balama mo'y Bartimeo makanya niya, kabilian kabang biyena, bulagya. Bulagya. Anyapin, kinulisak ya, menin to niya nga mano. Nga nanin kaya katamong pamuklat at panalangin as neng kasanting. Ipagkalumuring mataning kasalpantayanan. Tunay kang malapit kay kami, karing tulamit pagsalbat. Tula, panagulele, kasakitan, kabilian, masanting. Ingumunang takbang kano, na yung ating kang daralanan, mabayat. Ing manintun kang amano, manintun kang lengguwahi, bahan kanita lumwal ka o milwal ka, kitang katahimikan, kitang bagay ababara, kang mabayat at pilubluban, o kaya kareng balugbog mong mangaklak na, kayang kasakitan. Ingamano o kulisak, ilwal na ka, kitang kabilian at alakang pag-asa. Kayang Biblia, kaya katamong tradisyon anting Katoliko at Kristiyano, at yung tamong awos kanita. Panalangin niyang pagsalbat, lamentation, panagulele, ating metong libro king matwang tipan, lamentations, complain langan, papalwal na laking kanta, king amano, ing kasakitan adaralanan da oiting mo munang step. Uling ustong agawa mo ito, may bubuklat siya ing pasbol na ning pamagbayo at pag-asa. Ing panagulele, pagsalbat, lamentation, kulisak ni ning pusot kalagwa. Panalangin niyang manibat king pilubluban king puso. Panalangin niyang kulisak ning kasakitan. Bala mo po yung panalangin tamo balang misa yung oratio imperata, talagang panagulele ini. Lako mo na kami kining pandemyang ini. Ilako mo na yung kasakitan na ini. Panay kaming milalako lagu. Uling makatakap kaya palagi asbuk. Dako na, kuno akilala. Den dati kong kakilala. Kulisak kaya. It is a scream for help. Panalangin niya. Nyapin po, itong panalangin tamo, keraklan kayadwanan lan Pero pwede na naman manyawad, bala mo para salanan tayo nga pong Ginoo, wala pong marok ka nito. Ba't maliliyari ka na ako ini? Makanyan niya sitwasyon, Bartimeo, anyang kulisakya, anak ng David, malulus ka na ako. Uling malwat neng at yukeng lele dalan. Kasi po kanito, gustong bulag ko, bala mo may parusan ka.
milele ka, at suya king lele dalan. Ang ginutama Yesu Kristo, mira siya Jericho, papunta ya Jerusalem, palako ni Jerusalem, king Ebanghelyo ng San Marco, ang ginutang Yesu Kristo, at den kayang talatuki, palagi lang at suking dalan. On the way, maglakbe, papunta Jerusalem. At kaabang maglakbe la, kinulisak ya Bartimeo, anak ng David, malunos ka kanako. Inlagyong Bartimeo, adwaya po kabaldugan, king Aramaic, ang po paking Griego. Ing mumuna ng kabaldugan, ning lagyon ng Bartimeo. Ing lagyo, pakilalan ni ing personalidad na ning metong nga tao, ami palagyon. Ing buri ng sabihan ning Bartimeo, yapi ning taong mabibiye, king kamarinayan, king kasakitan, king kasalanan. Tao yang marinat. Pero yung kaduan ng kabaldugan ning amanong o lagyong Bartimeo, king Griego, tao yang marangal at ating dignidad. Adwaya kabaldugan. So, ing pabiyabot ng San Marco, yapin ining tao ay ini, asukat maging marangal, mabibiyaya king kamarinayan. Mabibiyaya king karinatan. Anyapin ing giyawa na ni ginutamo Yesu Kristo, nanong buri mong gawan ko para keka, bisa ko pong manakit. So, ing giyawa na ni ginutamo Yesu Kristo, enyano inulo, ing kayang kabulagan, enyamo binalik na iyang manakit yang pasibayo, nuni binalik na ing kayang dangal at dignidad anting anak na ning Diyos. Makanyaning inulo ning ginutamong Yesu Kristo. Anyapin inutos ng agad, makona ka. Ing kasalpantayanan mo, yang may kaulo ka. Nano yung kasalpantayanan ito? Muna, kinulisak yung anak ng David. Inaos ning anak ng David. Kakadua, nanong buri mong gawang ko, maestro, bisa akong manakit. Kilala ni ingino anting maestro. Katlo, kinulisak yung menalangin yung malunos ka kanako. O ining kasing kasalpantayanan ng Bartimeo, miniwala yaking manakit siya po. Kilog na nitang ating sumbagal king biyeno. Menakit yang kasaw, Jesus. Pwede kang mayulog ing panalangin, panuluyo, ing kayang kulisak, uling menalangin niya, at meniwala niya, pigkaluban ng grasya ng Ginoo. Nanggewa na kay bat, on the way, tikyane ing ginutang Yesu Kristo. Ene keng lele, kaya bene keng dalan maglakat. Ipanalangin naman kaniting misa. Ibuklat noon ang ginutamong Yesu Kristo, din kay katamong biye, din kay katamong mata. Panigaralan tayo no makanano tamong pwedeng manyawad kayo. Ing pepagit ng Bartimeo, metong yang paralan ing kulisak ning panalangin. Pwede yan naman pong bulyon ni nga pong Ginoo. Hoy, ilako mo na ako kini. Hoy, sopan mo ko. Ginoo, may kakeni. Emo ko lalakwan. Paralan niyang pamaglapit king Ginoo. Kakadua, balo tamo ing anyawaran tamo. Bisa ko pong manakit kanang Bartimeo.
Yun naman po panalangin ng Marok. Mapili po yung asawa ko, bang kanita mumuli niya mo king oras. Alip, makanyan. Itang kakatamong sariling daralanan o daralanan ang masakit ni kakatamong kaluguran o kakaluguran. Nano yung panyawad tamo. Ating may nyawad panalangin ka na ako napon, tatakot ko po. Sana pumila ko yung takot ko. Balo tamo nung nang anyawaran tamo. At katlo, yung kakatamong pakibot, kaya katamong panalangin ang ipagkalog, tukyan niya yung ginukindala na ning pangadisipulo. Ito po yung panalangin tamong grasya. Itamongan kalupa na katang Bartimeo. Ating sumbagal, etama nakit. Ating sumbagal, etama karamdam. Ating sumbagal, minsan yung sumbagal itang milabas. Burita mo itan among milabas. Etan makabuklat king pamagbayo. Dakal, asumbagal, pwede tamong akit king biyatamo. Ing maulago, ing ginu at tsuya makiramdamya. Ing ginu at tsuya daramdama nakatamo at nakatamo lalakwan. Ing kaya katamong papel, kulisak kayo. Talakad tamo at ipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Itamo kan sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko king Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwang poniyato, at kang Yesukristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, may bait kang nga na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklukwana ning Diyos, ikpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan Katolika, king panisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alananga. Amen. Manalangin tamo kang Jesus, pepasubli king panimanmaning bulag, ban kambena akit tamo ing pamangailangan da ring kaya katang kapatad, nga tamong manalangin, ginuting mataring sabla, makalawel kaya kang mitmong kapanayan. Ulitan tayo. Ginuding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Ginoo, lawan mo ring mata ning anak, ami bubuklot king biye. Lawan mo ring matang mitmong kapanaligan, karing sasalpantaya, king kekang paintungol. At kapman mo king kekang sala, nga tamong manalangin. Ginuding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Lawan mo insayaring matang biyasang lukod. Lawan mo ring matang nila ko ning pauli ning sama, ding bigo, at nga tamong manalangin. Ginuring matading sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Lawan mo ring malungkot dang mata ring daralan kasakitan. Lawan mo ring matarang alang biye, ding bulag, at nga tamong manalangin. Ginuding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Lawan mo ding mataring ala ng pagasang sinuko king biye. Lawan mo, ingapi ka ring mataring manatiling magkapilit, at nga tamong manalangin. Ginuding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Lawan mo ring matang makapiyak ka ring kaparang tao. Lawan mo ring matang sasagese iwa ring magpaldas, para ka ring karelang pakamalan, at nga tamong manalangin. Ginuding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Para ka ring sablang mayaw na biye, mi painawanongan sana king kapayapan, panalangin tala king Ginoo. Ginuding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan.
Ginoong Yesus, ibuklat mo ring mataning kekang balayan, ding karelang gamat, ding karelang puso, ban lawanday iting yato king lugod, ayan tiking keka, o ginumi manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kay kapatid baning kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuiting daon karing gamat mo. Iking kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning upaya at sikanan, tanggapan mo reting ayin ayayampang mi, at bustan mong ingkekang kasuywan, pagdalana kang tula at ligaya. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekaan timurin. nayo ring pusuyo, Makayat nano king gino. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dahong parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling medye, kinabos mo kami king alang kapupusan na kamatayan, at inaos mo kami king ligaya aginawa kay kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay iniwi. Numan ka rin papasyag nila ring mayupaya mong dapat, huling inaos mo kami iba't king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmula lang sala. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi kay kang ligaya,
layon makyabe alang tuknang babiya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin balaloy pay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapi at pepasalamat siya kaya ko, piraso ni at binyene ka rin kayong disipulos at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing ka na akong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ko, at binyan na yung kalis ka rin kayong disipulos, nga na, tanggapan niya iti ikongan at binumko kaniti, iti yung kalis ni kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanakong. Ipasag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang inigaganakan miyo ipayng kamatayan at pamanyubli ng medya ng anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapya ng diyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan miyo ipayng Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco kay kaming Papa ti Florentino kay kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niye at ding sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad king balmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kayo, ipang mayupayang tutu,
kagum ning banal a Espiritu pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangangga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugot king ipa, karinga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ipami at yubang misamban ilagyo mo, datang ke kami ingkayarian mo, ketiking yato at king banwa, ipamintuan niyang loob mo. Hingkakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo gini, at ipatawad mo ke kami, ting salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emu ke ipay saul kitukso. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manyanay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling kekaing kayarian ating kayupayan ampon ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi kanin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danting kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kay iglesia, at pamayapan mo yan po ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Bakit tamong yan imi kakametong tamok king kapayapan.
Yung kordero ng Diyos niya yung milalakok yung kasalanan ng yato, mapalad na rin maiyaos para makisulok yung apuna na ng Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Kapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka may gitking sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningyening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. E mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude Tamo po. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit o igpami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka in kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kamatena karing dakalataw. Adwan mi ngeni ke kayong balikdan mo kaming mit mong lugod at yat me ke kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan dayti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pabren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo ke kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tariya na kami king pamagbayong lubat kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Manalangin kamo. O Ginoo, idala mo king kayang kaganapan, kinubding puso mi, ing pamakinabang pakisuluan mi kaniting sakramento. Manano na sanang iting pamagmasusi, mikabunga karing biyemi. Itiyanuan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukay po sa guli para karing updates ng po pang announcements. Muna po, dakala salamat karing ninyi pamangan, kilubning paromingo, karing migsadji at sinali karing sampaga king altar at king apong birhen, karing miglinis king pisamban at luklukan at king pepalinis karing kakatamong CR, keto, malyari na lapong gamitan ng weekends ng ating misa. Pero makasaral ng Monday hanggang Friday, bang kanita ela masalawla.
Dakala salamat mo naman king katamong donor number 31, Angel 08, minye king katamong audio interface, ban maging malino, ing sound, king live stream. Adwala pa pong tinagal donor anyang bilabasa na Domingo, Inoela Luis, ang popaying kikatamong obispo, binyen na rin kayong stipend para kayong kinatang project. So in total donations, 210 minus 116 in 93,565. Then may collect apamayad king kikatamong 100,000 utang king ASFES. So kailangan niya po in 6,434. May kabayad na ng 93,000 king ASPES. Gusto yan. So kailangan niya paying 6,434. Isara ko na po yung project ngayon October 24, nung alam ng lungog pati ngapon, itang 6,000 plus, kwanantan niya mo kareng mass collection ng papang-intention na lungog. So, in total na po, may kakatamong project, bira siyang 333,414.20 centavos. O rin din pinga, Susan, kaya lang kareng mag-donate, karetang adwag cameras, at installation fee, ang mamalagang 216,434.20. Yung schedule pong para November, yung kakatamong misa kay November 1, alas 6:30 ng abak. November 2 hanggang 10, pag nobena tala rin kakatamong kaluguran na Miyango Bie. Yung misa, 5:30 na yung panapon, pakay Kenny, ipalis tayo rin lagyo rin kayong Miyango Bie, mga ditala, at aligo mag-distribute sobre. E po, may kabit kami hindi kabilulan ng karetang listahan yung lagyo. Tutuki ing pamamisita ring larawan ding Lanaval de Bacolor at San Guillermo Aquitana, Kiatiking Shrine, maganap keng November 3 at saka 4. Then, tilduan kong maging in charge para kaniting event, yapi ni Muy Image at Nits. Muy Image Nits, po. Ating schedule keng November 3, datang la ring adwang imahen, alas 10, may dita karitong panabilin pamananggap, kay ba't magumpisayang rosaryo, magmisa tamong alas 5:30 ning katpanapon, at kay ba't itang alas 7, manalangin na rin kayo nakan itang teze. So dita pong bisang salubong keng November 3, kaya ni mong arap. Agkatanda kayo po, welcome kayo. Kaya November 4, manibat alas 6 hanggang alas 2 ing Rosario by Purok, ang papang organisasyon, ipaskil na lahat miyanon sureng makatutok ka mag-Rosario, kaya bulletin board next week. Po. Kaya ba't magmisa tamong alas 3, yanamuri nitang misa tamo para karing meten. Kaya ba't naning misang alas 3, yatadya, itatadlaring at lunglarawan, isakela kareng pick up. Yapong Pulas, Apong Guillermo, ang papayang Birhen Lanaval. So datang bisang tuking manatad, atin pong saken, o kaya gamitan nyo na rin saken, nung bisa kayong maglakad, muna na kayo po. Marayuyari ng tinahero. Para keng November 3 and 4, data pong bisang mamie, instant coffee, bottled water, pansit o kaya perang paglutong pansit, tinapi o biskwit, lamak, ang po pang datampisang pandamsaken para sakela ring imahen. Welcome kayo po, ibiyayula po king office o kaya kang moy. Kaya ba't king November 6, first Saturday, gampanantaya ulit itang pilgrimage activity, adwalang misa, itang 6:30 Kapampangan niya, itang 9 o'clock English niya. Po. Kaya ba't November 8 and 10 pangadiyo rin kayong mga tsurang pari. Mag-retreat kami po, itang annual retreat, di pangadiyo kami.
November 13, nika online mission congress ing Archdiocese para keng 500 years na ning Kristyanismo kati Pilipinas. At keng November 15, maganap ya kining 4th anniversary na ning ASFES, anting educational system, magmisa yung obispo alas 9:30, at ding choir, lecom at saka servers malibatan la kareng eskwela, pero yung live stream pasaw kami kareng media evangelizers na ning ASOL. At tatawling schedule ning November 21, Vicariate celebration niya of Christ the King, King Cathedral, alas 3 Holy Hour, 4:30 ang misa. Pero atitang paboring misang 5:30 kini Domingo ito. Yapin ning tawling Domingo na ning Banwang B. Po, kay ba't nanita Domingo nga ito, mag-umpisa na ng Adviento. Tutuki, magapil ko pong letang bisang mag-donate laro ang po pang tea light candle sa pamye tam keri. Magigisa na la. Po, letang bisang mamye, kareng kikatam pamye. Po. Ngayon po yung tutuki, yung orientation, kaya katamong revised statutes. Ining orientation na ini, gampanan niyo, balang Domingo, po, kilub na ning misa. Iti para ka rin niyang sabla, ning mabilog ang Archdiocese. Dahil sisimba kini, papareng at yung live stream. Dahil deboto ng apong Birhen ning Lourdes, dahil pilgrims. Kukumbiran na rin egan-agan ng Talasal Panday king Archdiocese, abayan da katamo kedi. Anya piningning orientation para king egan-aganay, para karing king buong Archdiocese. Aliya po exclusive karing dating members or officers, ding council at organizations, o kaya karing tao bu kabetikan. Ding tao kabetikan at katankulang manimuna at pagsilbian ing mabilog a Archdiocese. Po, pang Archdiocesan ko po. Ali kayo mo pang kabetikan. So, pwede yung alben mo rin iting orientation kay katamong FB. So, bilang introduction, atin yung sulat niya pong Oscar, yung November 1980, kang Engineer J.D. Makapagal. Bala mo po itang J.D. atin yung kayabe pang 5 o 6, sinulat laking obispo, pagawading parokyo, in chapel na ni Kabetikan. Tang mumunan ng sulat apong Oscar, pwede. Tutuking banwo, sinulat lang pasibayo. Ating pakibat ng apong Oscar, ngini, matula kong pabalo kaya kayo nga na. Let me read. With Christian joy, I am communicating to you the offer to elevate Kabetikan not only to the status of parish, but to the stature of an archdiocesan sanctuary of Our Lady of Lourdes. I-apply din parokyo, pero yung binyanan ng obispo nga pong Oscar, mas matas kayang parokyo. Shrine, sanctuaryo, archdiocesan nyo. Po, and sinabi na mo rin na pong Oscar, a sanctuary is a church, not merely a chapel, that is especially consecrated to draw attention to the faithful to a pilgrimage thereto and devotion therein to a patron saint kay katamo tumapong Lourdes. Po, 1980 to. So, yung 1981, maging sanctuary in kakatamong shrine. We hereunto decree, pursuant to law, the establishment of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes at Kabetikan, Bacolor, February 11, 1981 may gawang shrine. At may pabalo anyang March 1981 through a circular letter at may limbagya naman kanita deng mumunang ordinances at statutes 1981 law. At ngayon 2021, kapamilatan ng circular letter na ng Obispo, number 44, series 2021, pinromulgate ni ing bayong o ng device statutes.
So sabi na, previous ASF policy norm instruments that are explicitly or implicitly contrary to the new and or revised ones are ipso facto, as a matter of fact, abrogated, mebura, effective September-October 2021. So, o ini po yung pinirman na anyang Domingo ni Obispo, papa-reproduce ke po, di nanda kayong hard copy, ban kanita at chularet ang aliwang dokumento, itang sulat ni Obispo pang Engineer JD, itang decree of establishment, itang letter daring technical working group, at itang circular letter kay Batdeng statutes. Ngayon po, in orientation proper. Ditakan kine po. Medyo makabaya kasi. In Article 1, name, address, nature, jurisdiction, and competence. Section 1, in Lagyu, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, metong yamu ini, ketiking mabilugayato. So, in shortcut na asol. Iya pong i-Inglesan, nung ali mature ang naman pati asol yan. Asol na mo bang kanita blue yun. Blue. In section 2, in address. So, section 1 and 2, ning article 1, yapin ning ID na ning kakatamong shrine. Nung no ka rin niya. Okay? In section 3, nano yung shrine. It is a particular church. In parokya ng Santiago, particular church yun. In parokya ng San Guillermo, particular church yun. In Archdiocese of San Fernando, particular church yun. In chapel ng Santa Ines, particular church yun. At ilang kanya-kanyang naturalesa, nature. In shrine, particular church yun, pero aliya parokya, puntahan dereng pilgrims at devotos. Oita, devotos ng Apong Lourdes. Ala na kaliwa. Aliya patron saint, Apong Lourdes ning Kabetikan. In barangay Kabetikan, anting party na ni San Guillermo, ing patron na isa Nicolas. Po, linawan tayo ito. So, the Asol is not a parish. It is not a chapel. It is not a cathedral. So, in pari keng shrine, aliya paris priest, rectorio. Yung kuausan pura paroko, alakong parishioners. Deng si Silvian Tamo Kenny, deng lulub, deboto sampong pilgrims, mabilog ang archdiocese, mumuna lang diling lulub kedi, deng tao kabetikan. Article Section 4, in kayang sakop, lawenye po, Asol ministers within kayang bakod confines. Karing eganagan ng devotees and pilgrims coming in the shrine. Eko pwedeng lumwal. Eko pwedeng lumwal. Kakadwa, aliya lalam na ning parokya ng San Guillermo ing shrine. Alina ako assistant ning parish priest ning San Guillermo. Pero den tao kabetikan parokyano no ning San Guillermo. Ing barangay kabetikan party na pamurin ning parokya na ning San Guillermo. Anyapin po, munta kayo pa rin. Simba kayo pa rin, kayo pamangailangan sakramento. Binyag, kasal, kumpil, giatikum, kareng mete, karin kayo pupunta. Ing agawa namo ning shrine, ing misa, ang popang kumpisan. Potang pwede na pamaglan niya, kening kilog. Kareng kay katamong pilgrims. Section Article 2. O ini pong Article 2 yung peka-importanting dili karening statutes. Vision, mission, objectives. Maka-align na rin. A healing church, a synodal church, a poor church,
O ito, ikakatamong kapagnasan, parasan, paninapan, anting particular church na ning shrine, maging healing church tam. Sinodal budi ng sabihan, odos, maglakbe, sin abe-abe, abe-abe, maglakad. Synthesis, lagum, piabe-abe, summarize. Synthetic, abe-abe. Kailangan manibat deng amanong den. Manibat keng vision, ibabaya anting mission. Nanoing para na ning healing church, wholeness and joy, karing masakit at ating panamdaman. Transformation, renewal and maturity in faith, dareng devotos ang pawang pilgrims. O hindi kakatamong ibye, karela. At kakatlo, build confidence and sense of belongingness, karing pakakalulu. Alang bilele, welcome lang ang kini. Alatamong lilele. Objectives, section 3. So makaparikil keng healing church, nano yung konkretong gawan na ning shrine, mamye suporta, medical, physical, mental, and spiritual needs dareng masakit. Ini whole year round jini, aliyamo ng piyesta, whole year round jini. Nya kailangan magplano kay batda ning orientation. Kakadwa, section 3, objectives, kadwang objectives, transformation, advance the transformation of devotees and pilgrims. Deng daratang po sana kini, panamdaman daing kanwanan, panamdaman daing lalalam yung kasalpantayanan da, panamdaman dang ababalo ding masalese yung pangakatoliko da, atin lang formation at transformation kaya karelang biye. Ating kakatlong objective, iyapining to promote the quality of life of the poor and marginalized. Poor church. Baluya po yung poor church, kalulong pisamban, mamasayo, kareng bibyeda, reng pilgrims ang pong devotos, at bibyena, ing bibyeda kayo, kareng pagkakalulo. Alita mo po magpakakwalta kini, eta mo manipon pera. Noon eratang bibyeda, pamiyatala. Poor church. Ban kanito, deng pakakalulo, mi bagwal, mitas lakalidad, kabiyayan. At kay bating section 4 sa sabihan namo, every 5 years ma-review yo, ining kakatamong vision mission, nung kailangan niyang ma-revise, at ing article 9 amendments. Pwede yung may amend nung ating recommendation, o kaya yung Presbyteral Council, o kaya ikit na ng obispo ating kailangan by one year ng statutes. So, dito mo pong article sa reto, ilari ipabalo ko kay kayo. Kaya tutukin Domingo, ipabalo kay pa kay kayo, ipost tayo kay tang FB, at ditang bisang mika hard copy, dinanda kayong hard copy, 5 ang pulo rin ka na akong pepakopya, pan kanito ating hard copy available. Ngayon pumunta tamo kayong 9 Sunday Novena, at yuta na kayong kanamayaldo, ating tema ngayon karoon niyang clergy. Akatanda kayo pong siklod, para ipanalangin talareng pari. Pupuriyan at pasalamatan dako, sa samban at pasalamatan dako, Ginoo at Diyos mi, ipaming malugod at maganaka, uliring mga ragul labagi at depatan mo kaya kami, lalo king kalam ni kasalpantayanan, at tinggap mi ang timong regalo, 5 ng dala naman waing milabas, ipanalangin mila ring pari. Ginoong Yesukristo, alang hanggang mata sa pari, dinawon may sarili mo king ibpa, king altar ng krus, at king kapamilataning pamitubon mo king malalay espiritu, dininan meng dake ing balian na pari mo, king makaligtas mong sakripisyo.
Pakiramdaman mo yung panalangin mi para king pangabanal da ding pari mi. Pagkalam mo karing sablang mi ordinan king kasuiwan ng timong pari, ing lalulasan ng pane maging kawangis mo. O Dibinong Maestro, ipanaral de sana ing may pabalita, kambe ning malinis sa puso't masalang konsyensya, maging pastulla sana agpangking puso mo, metong mong puso at kaisipan king pamanyuyo keka at king banal akapulungan, at mas lagay alimbawa ning metong abanal, simpli at matulang biye. King kapaminatan ding panalangin ning Nuana Birhen Maria, ingin dumo at indumi mo naman. Ilapit mo langan ding pari at ding kawan, may pagkatiwala king pamaglingap da, king kaganapan ning alang-anggang biye, nuka mabibiye ampon magari kang beningid pa, ampon ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Yan po pangadyan tayo, yung panalagin kang Apo Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings, look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo. Ingin naman natili ake kayo. At kaya ka timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.